Sangis Potami ing tabi basing buhan pamokta no mating kunde sunya taram okjari ngasigi marui pau miyam da pizari. Manipur da anau balengak na bagidamak MLA Khemchandbu legislature gi losing boy na khankre. Model Manipur Unified Building Bylaws 2024 haiba hiramda brainstorming session pangthokre. Cookie singna thangding jingbo maitei khakini efam amagom athingba kaya thamlakpa haibase yek sarai lejariba furup singi mafamda singnarakpani haina sapam chadu manina phongdokre. Lunina aksha kaksing khunongna KMSWC kairakpu amadi SWC kairakna UCC kaksingbo maitiba pikre. Apung bapau miyam da pizari. Manipur da anauba lenga amagidama ngasi singjamai kendra gi MLA Yumnam Khemchandbu legislature ke lusingbo oina khankre ngasi Delhi da BJP headquarter office da BJP high command gi lusingba singa isterasi gi BJP MLA sing NDA partner sing gi MLA sing yauna form kiba mifamna Yumnam Khemchandbu lusingbo oina khalakibani. Sterasida Hanagi Chief Minister N. Biren Singh na Lisingani Kulmangage February 10 Chief Minister from the design Taukrabamatong Lamda Masida Manipur Assembly suspended animation President rule Tamdana Lakibani. Tasi Kitaran forward the Sterasida Lingak Sim Hogdaba Taragadi Manipur Assembly dissolved Tautuna Makatana President rule Sang Taduna Sang Tagadoribani Hariba Fibamasila Ibana Center gi Lucingba Singna Sterasi gi BJP President Yaung MLA Singh Kauduna Mifam Kyarak Pangthokraba Matong NDA gi MLA Singh gi Apun Mifam Amangasi Kauduna Sterasta Lingak Ama Semna Balusingba Singh Kalakibani. Bosem gi che leba gi wathopo lengak na high level inquiry committee stem na thigat hanbaga lonina quality yauduna che supply to ba farm blacklist to haidna mahirolu desam gi thomi singna bosem gi office ta thomjilakre desam gi president M Somojina luchingduna babu parada leba bosem gi gate mamang da changshin khiba khongjang adu nungthil pung amarom taba matam dagi hauki khongjang hing awrakpaga mpham da leiramba SDPO Imphal West amadi Imphal Police Station ki Oshina Lucingba Police Team amana Khongjang Loising ado gate mamangda thatlaga thamki Khongjang aduda academic session 2026 ke lairik matam chana fanghalu quality level lairik mahairu singda bosem na fanghangadabani bosem gi sub standard oiba che gi scam high level inquiry committee semduna thigat kadabani amadi quality yauduna che supply toba farm blacklist to haiba kholau kya lawbagalina play card kya so sijinake Khongjang aduga mailena desam gi president mayingbam Somojit Maitain High bosem na mahairu singi laik namnaba amadi ISSLC exam gi answer paper oina chahi asi gi oina laudi bache asi education ace ki commissioner director amadi bosem gi official singna aranba tawbdagi quality leiba che lobangam dre asigumba lupa crore kaya karona khujing oiba scam asibo lengang na thuba matamda thigatuna maraleba official khuding mak cherak pigadabani Lunina bosem na quality leitaba che supply tawbada chenaba company asibo Bosem ni action laukhatpagi mahuta sel piraga mana pibagi mawongda thabak tawnaba honaba sisu khudak da lepo hiramasika mailena desamnasu Manipur gi governor amli chief secretary da memorandum pishin khiba leire maramasna hiramasita mathau taba thabak amata laukhatrabadi desamna mai haulang pu yawba khongjang fawba changsinaba sem sari haiki Sub standard with the supply to bagi scam the government to minimization ba. Sub standard with the supply to bagi scam the government to minimization ba. Si nam ga dori basi si quality maintain to the sub standard with basi disin bagi supply to bagi scam ama thulak padagi tangtak kaya da rupsina media da mari leinawa singda even si to pitho kandam printing pressing the namami pot mayam do Sample jing the Pukalakana, Maryland authority, the Tuxan the Namasi, a service came money, high level inquiry committee, Semaga Tizalanda, was it Sapanamasi, a Sumarado Putopi, who have a Tanka, the Hiraga, Lacre, Masi Manunda, when the Tuxan of Manunda,
Hoi 29 January 2026 da jo Honorable Governor of Manipur da piba aduga Chief Secretary da copy to tauba adugumba memorandum chu pisalakanda masigi issue se namsalaga thamba yaroi masi puthoga inquiry torogan tawgadabani haiba se koi hanjan koi haibugi wafam si leirabani aduga laibak thibadi ngasi phawba BJP की नेशनल लीडर्स कौरपदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की MLA याबा दिल्ली थोंख्रब हौजिक नेहाकी ममांग BJP लेजिस्लेचर पार्टी खकी बिंफम पार्टी की हेड ऑफिस पांथोप हौख्रे BJP लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर खनबगी मफम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मयाइदांग लौखी BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष मिखल सेंट्रल ऑब्जर्वर हापख्रब तरुण चुकना सेंटर की लीडर की महुत की नेशनल मीडिया फोंगरपगी नौना सेमगदौरिबा गवर्नमेंट असी मिटिद चीफ मिनिस्टर पीगनी डिप्यूटी CM अनि थमगनी अमना कोकी कांगनुपता अतोप डिप्यूटी CM नगादा पीगनी हाई हानदी ngasi nungthil pung 3 tabada MLA pumnamaki oibang phamgani haina सेंटर की लुचिंगबसिंगना हारखिबा लेखिबनी अदुबो मनुंगी ओइबा जे नबा खरदगी मतम खजिक थेंथरक्तुना ngasi nungthil pung 4:45 तारकपदा पार्टी ऑफिस यौरनब मतम पिरखि हाइरि मिफम अदु लोरबा मतों नुमिदांगरंगी पुंग 3 तारकपा मतमदा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की MLA सिंगी मिफम अमुक मखा चथगनी हाइरि हाइरि मिफम अदुदा पार्टी की लुचिंगबा खनगद्रा नत्रका खलोद्रा हाइबदुमदि हौजिमकि ओइन हाइबंगमद्रि करी मरमगी दमक मतम चान मिफम हौबंगमद्रिबनो हाइबगी मतंगदा फोंगबो पाउन हाइ MLA ओइनदि ताम 5 ताना कारलबा मसो मिनिस्टर क्यारलसु ओरमलबा दुमपो BJP दि अनौबो ओरिबा MLA अमा BJP लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओइना सेंट्रल लीडर्स ना हाकनी हाइबा पाउ अमा निंगफुंग तांगनरखि पाउ दु तांगनरपदगी महाक्ति BJP दे चंगनप कुइदु मिसकनी मनमदना मंगोंदा चीफ मिनिस्टर ओहनबदा सोगपंगमलोय हाइबा MLA कैमरम थोरखि MLA सिंगी मरक्ता सिग्नेचर कैंपेन तौनरका पार्टी की लुचिंगबा सिंगदा पिसिनरक्पा अमसों महाकपो करिगुंबा लीडर खलगदी सगलोय हाइनरक्पदगी सेंट्रल लीडर्स ना करि तौगदबनो हाइना खनदब यादबा तानफम ओरक्पदगी मतम थेंगतरक्पनि हाइरे स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इंडिया न सेंदुना लाक्लिबा अप्रैल थाता पांथोकदौरिबा मिस ग्रांड इंडिया नेशनल ब्यूटी पेजेंट कक्सिंग मखा लेकाय मयांगबम परेंदगी बबिना थोक्सोमना मणिपुर रिप्रेजेंट तौदुना सरुक यारगनी चलिबा चाहिए ओइना मिस ग्रांड इंडिया दा सरुक यानबा स्टेट खुदिंगमक्तगी ऑनलाइन की खुथांगदा रजिस्ट्रेशन तौरखिबा कंटेस्टेंट सिंगी हौखिबा जनवरी 18 दा पांथोखिबा ऑडिशन दा मिस बबिना थोक्चोमो मिस ग्रांड मणिपुर ओइना खलखिबनी मिस ग्रांड इंडिया दा मणिपुर की ओइना अहानबा सरुक यानबा खलकलबा मिस बबिना थोक्चोम दा ममांग चाही की मिस ग्रांड इंडिया विशाखा कानवाना हौखिबा फेब्रुआरी अमदा दिल्ली की BMBK की ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा चिंगलेमलबा थरम अमदा मिस ग्रांड मणिपुर की क्राउन होपिकी बबिना थोक्चोम कक्सिंग मखा लेकाय म्यानबम परेंग लेबा थोक्चोम नोयन अमसों थोक्चोम ओंबी सुमिता की अहुमचुब मचानोपिनी महाक मणिपुर यूनिवर्सिटी दा एंथ्रोपोलॉजी दा मास्टर सु लोइख्रबिनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग थौबाल जरीपोक म्युनिसिपल काउंसिल सिंगदा मपुंग फाना बिल्डिंग बायलॉज अमा सेमदुना चटना हन्नबगी पांदमदा मॉडल मणिपुर यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2024 हाइबा हिरमदा नोमुगी ओइबा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अमंगसे थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग हॉल दा पांगथोक्रे मणिपुर लेंगा की टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की सेंथंग मखादा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल अमदी मणिपुर आर्किटेक्ट फोरम MAF ना सेंदुना लिलोंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल बाय बिल्डिंग लॉ 2025 थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल बाय थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग बाय लॉ 2025 मदी जरीपोक म्युनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग बाय लॉ 2025 हाइबा हिरम सिंगदा खननैनबगी थरमदुदा मणिपुर लेंगा की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की सेक्रेटरी की थौसु पुरीबा महौत की डायरेक्टर गांगोम जोगेंद्र खुमनचाना अथोइबे मिथुंगलेन चीफ टाउन प्लानर मणिपुर AR एंड बेंजू सिंह नथरमपु TMC की केयरटेकर चेयरपर्सन खांगेंबम बिशोरजित सिंह यारिपोक म्युनिसिपल काउंसिल केयरटेकर चेयरपर्सन कोंजेंगबम इतो सिंह अमदी लिलोंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की केयरटेकर चेयरपर्सन इबेम चाना अखनबा मिथुंगनेन सिंह ओइना सरुक याखि बायलो सेमना चटनगदौरिबा से प्रजा मियामगी साफनबा अमदी याइफनबगीदमक्तनी बायलो मपुंग फाना चटनदुना सेल चंगना साखिबा बिल्डिंग सिंह लेंगाकना लौसिनबा मथौ तारबसु इसागी चंगखिबा सेल सिंह अदु लेंगाकना हंजिनगदौरिबनी मसी खुदिंगमक असी फंगननबा बायलोदा यावरिबसिंग अदु ngakna chatpa mathau tai haiba wafam sing ngasigi akhang hai sing na phongduknakhi mifam aduda saruk yakhiba singna building bylaw sing asi town sing da karigi damakta chatnaba
ꯃꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯣ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯕꯥꯏꯂꯣꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯕꯥꯏꯂꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟꯗ MAFꯀꯤ President AR Git Kumar Nepramna Model Manipur Unified Building Bylaw 2024 gi matangda wa ngangki Manipur thokpa issue kayada India lengakna hanna yengnaktri maram oiraga anoba popular government ama laklabasu ingtapa lamdam ama hanlakpadi oithokloi khara wakigani haina Manipur Pradesh Congress Committee ki President Kaisa Mega Chandrana Fongdokre Wafam asing asi BT Road leba Congress Bhavan da pangthokiba paugi mifamda mahakna fongdokhibani mahakna makha taraduna hai Union Finance Minister Nirmala Sitharamanna kumjali singani kuntaru ki Union Budget Puthorokpada Manipur gi karigumba amata yarokhidre Awang nongpok thangba state chingi manungda Assam gi mikhal nangsilakpa sida puthorokliba budget ase Assam gi oina yam chawna yauri mikhal leiba state chingda budget asi chawna pibagi chatnabi ama center lenga asna kanna chatharakli masidanatana Manipur da haukiba chahi lisingani kulomdogi me homdagi hauduna ngasi phawba chatharakli ba irang asna maram oduna lanjina duna leiriba Miyam amadi awana nangliba miyamgi awaba ubidana leiri amadi me ahom lisingani kulumdagi tholakiba irang asida mayum makai mainatuna thadokpikraba miyolisingi yengbiduna akhanaba package ama hapam thokpani awaba taraba mafamda special package ama hapiu haibasi mahaushani lamdamasigi miyamgi awaba sigi yengduna tungamba package ama happy rakadra khalamba adugi ona tainabada India lengakna tarokliba thawong asi peningai oidre India ki citizen khudingmak amata oina yengba ngamdabata natana Manipur thokpa issue kayada India lengakna thokliba issue adugi waroshin amata purokna honnabagi mami tade lonina lamdamasda tholakpa issue kayada khangsin usinaduna hek leithoktuna leiri putholakliba budget asida asa tawninga leite budget hapa haibasi lamdamasigi miyamna niba nate masi lengak amagi tawpham thokpa daita mani fongdokhi Lahangi adudasu kasu hairamde adura takpadi khoigi India government se silent oi Manipur gi matang se border area state se mirai haibasibadi andaki daiba sigi budget amasu makhoigi intention masida adum put Ruling party na puthorakpa budget amatada opposition party na support taude miyamgi kananaba chama afaba thabak Toroklabasu opposition party dadi apenba oiroi haina Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki Vice President Nongthombam Nimbas na fongdorakli Wafam asing asi nitai pai suthekta leiba thambal sangnen na pangthokiba paugi muphamda fongdokhibani makna makha taraduna hai miyoiba haibasi penba kauba naidi adubo phana phaba oiragasu ruling na tawrakpa thabakta opposition na adum yetlaga leibani ruling party na phana phaba thabak chama tawragasu opposition party dadi Penba kauba naroi fongdokhi mahakna hai haujik chathariba parliament mifamda ngarang finance minister Nirmala Sitharamanna puthokiba kumjali singani kuntaru ki budget asi India miyam gi yaifanaba budget ni puthokliba budget adu lamdamasida leriba leita lairaba singi damaktadi yamna khudong chaba pigadauba budget amani budget aduda agricultural industries and textile Banking, income tax, education, sport amadi tourism ki lamda hena khudong chaba leibak asibo hena chawkhatna bagidamak puthokpa budget ni lonena ngarangi puthokhiba budget aduda kumjali singani kulumdo mi homda thokliba irang asina maram oidna lanjena duna leriba IDP singi damak awaba nangliba singi special package union budget da hapragasu mari leinaba union minister singna special package piraknaba sem saraga leire masida natana atay atopa miyam yaifana bakayama tawrakani fongdokhi paugi mphamaduda BJP Manipur Pradesh ki Vice President Laisram Minabantas amadi BJP Manipur Pradesh ki Kisan Morcha ki President TS Rajesu saruk yakhi akoigi biksit oiba Bharat ama akoigi develop India ama oinanabagi pandam thami sigumba biksit Bharat 2047 se masigi pandam se phangnanabagi damakta handaki
lamdam asigi chenglaba laifam oiriba kaubru amadi thangjing chingbo mitop miyancha kuki singna maitei khakki laifam amagom athingba kaya thamnak haibasi Kalai Lejariba, Furup Singh Mufamda, Singnarakpani Haina, Committee on Protection and Preservation of the Historical Rights of Kaubru and Thangjing Hills Ranges, CPPKT President Chapamcha Jadomanina Fongdorakli. Ngasi CPPKT na senduna Secretary of Kaubru and Thangjing Haiba Hiramda, Manipur Press Club ki Loktak Hoda Pangthokiba, Nomugi Oba, Kanana Bagi Taramaduka Mailina, Paumi Singda Mahakna Pungdoki. Lamda masigi lining lichet ki oiba lup kaya kapui kom chiru amadi chotegi miho chingshu sarugyaduna pangthokiba khanena ba duda mahakna makha taraduna hai ningkha tamna leiramba leiba amana India da tinkraba matung India lengang na iramda masigi leiriba yellow furup singi puari masak khangda haibasi laibak thiba mani iramda masigi yellow furup khuding maki haurakpham oiriba mafam amabo mapalamdagi changnakpa kuki singna iramda masigi kaubru amadi thangjing sing asibo Maitei khakki laifamlen oina khallaga singnarakpa amadi athingba haibasi lamdam asigi yek sarai lejariba yelho furup khudingmakta singnarakpa ama oina laudaba ngamloi amadi tharoma simak laifamlen asibu iramdam asigi yelho furup khudingmakini haiba asi India amadi kuki singda khanggadabani haibagi wakhalonda lamdam asigi tungan tungamba furup singi luchingba sing yauna pangthokpa tharomni haike Takargi magi laiba koi mari le no authority sina lamdam chi kobru musum thangjing se koi lamdam chi yelo me krup singa changan dana lai khurung da thing pi mem sing che ba si do thok dana koi secret side amo oina ngak se na thambai che ba si ba koi ma thong ne ha bo kom je ma thamjagi Federal Students Organization Kanglei Park Fesoki Marirak Shuba Mapok Numit ki Mangonena Miyam da Katok Laba I Haiba Timda Nomugi Oiba EB Bagi Tharam Ama Blood Bank Center Jenims da Pangthokre Fesok Amadi Blood Bank Center Jenims Anina Kusam Naduna Pangthokiba EB Bagi Tharam Aduga Mailena Fesoki Health and Environment Secretary Waheng Mumsuras Maitain Hai I Haiba Simipum Khuding Magda Piba Yaba I Oibana Kanagumba Anaba Singna Igi Kudong Chadaba Kaya Mayok Naraklaba Matamda Karamakai Mating Pang Bangamna Honamani. Haiba Nomugi Oba EP Bagi Tharamasi Fesoki Marirak Shuba Mapong Numitka Mangonena Pangthokpani Fongdoki. Thobal District ki Wangkhem Kendragi Manung Chenba Wangkhem Gram Panchayat Ward number 2 gi Wangkhem Torban Lambi MGNREGA gi Line Department ki Makhada Check Thadna Ningthina Semlo Matung asi Haunabi Matung Inna Kendra Sigi MLA Kaisa Mega Chandrana Sangatna Miyamda Khushinakre Lambi Sangaba Duga Mailena MPCC ki President Oriba Wangkhem Kendra gi MLA Kaisa Mega Chandra Singna Hai ngasi Sek Thadna Sangariba Lambi asi MGNREGA gi MLA Line Department ki Makhada Check Thaduna Semani Masigi Apunba Sempamna Lupa Lak Mapan Lising Yankai Taruk Jamapan Marfutara Humdoini Line Department ki Chada Kulmanga gi Apikpa Senpam the Tabak Asilekaya Sigi Job Card Holder Singna Ningtina Quality Lena Sukibani Sek Tharaga Sembalambi asi Miyam na Chatok Chasin Tawbada Yamna Nungaiba amasung Matam Sang na Chatpa Oi Asigumba Sek Tharaga Sembalambi asi ngasi Sangariba Asi Tharaga Wangkhem Kendra ki Manungda Yankai Humdo Shuri aduga Wangkhem Gram Panchayat ki oina 12 shubani Wathoriba lambi singsu check Tharaga semnaba pandam thamli haiki lambi sangaba duda BDO Lilong H Kiromani Singh MGNREGA Thobal gi Project Officer S Nabachandra Assistant Project Officer Sirajur Rahman amadi MPCC ki Senior Spokesperson Ningombam Bupendra Maitei susaruk yaki Jiribam Municipal Council na ngasi Bashan Panchamiga Mari Lainana Clean Green Festival Swachh Adat se Swachh Bharat Haiba Tharam ama Kasturba Girls High School da Pangthokre ngasi ki tharam asida Mahairoi singda amot pakaram namadi kamdongna Khandokadage plastic sing Sejinadanaba amadi reduce reuse recycle gi matangda ningthine awareness piki lunena students sing yoiba rangoli making competition amaso pangthoki madugi makok mathang takraba singda mana sing Yentoki Lunena sanitary workers sing busho felicitation tauki pangthokiba Tharomasida Thodam Amurasi Devi MES Zonal Education Officer Jiribam K Bir Kumar Singh Caretaker Ward Councillor Jiribam Municipal Council A Saroja Singha Headmistress Amadi Moirangtem Surjit Cheng Executive Officer Jiribam Municipal Council na Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina saruk yakhe
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯤꯀꯣꯞ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MP ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ JFDꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ CCSK ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ JFDꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯤꯀꯣꯞ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯤꯁꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯗꯒꯤ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ NRC ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯍꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MP ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯖꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ JFDꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖय ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯕꯥꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ CEO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ एक्सट्रीम ओइबो मयाम अमा तौरकनी हाना कोई मयाम खुसनरगनी मरमदी अखोई तंगाई फदना तुंगी मिरोल की दमुदा तुंगी जाति की दमुदा तुंगी लेहौबद मयाम सुगी दुमुदो खलकांदा ngasi hose khwaidi muru obo numit haiba tare hojik koksikse koi khwaidi muru obo ne खलकांदा सी की स्टेप अबो को लखने नो सेम साजरे ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯡ 62 ꯆꯨꯞꯅ ꯊꯤꯡꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ NH 202 ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯐꯤꯟꯁ ꯀꯣꯔꯅꯔꯗꯒꯤ ꯆꯣꯏꯊꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯨ ꯑꯀꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤन ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ NHIDCLꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019ꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯕꯁꯨ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 19%ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ DSA ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ 17ꯁꯨꯕ DSA ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ 2026ꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯛꯁꯥ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧꯅ KMSWC ꯀꯩꯔꯛꯄꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 4-0ꯗ ꯊꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯛꯁꯥ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯄꯥꯟꯖꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 9 KH ꯑꯃꯨꯖꯥꯎꯅ ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 19, ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 25 TH ꯏꯁꯣꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 13, ꯖꯔꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 12 M ꯔꯣꯁꯟꯅ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯍꯥꯐ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 25ꯒ ꯑꯍꯥꯞꯄ ꯃꯤꯅꯤꯠ 1 ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯔꯁꯤ नंबर 38 KH सोमोकांतना मिनिट 32 चेपदा चनखी। टूर्नामेंट असिगे अनिसुबा ग्राउंड की मैचना SWC कयकना UCC कक्चिंगबु पांजल 3-0 थोइकी। SWC कयक की पांजल सिंधु जर्सी नंबर 3 L अविनाश ना मिनिट 3, जर्सी नंबर 35 E अविनाश ना मिनिट 10 अमदि 13 दुगा जर्सी नंबर 32 K सूरज ना मिनिट 23 चनखी बनी। अरुबदे मरोपा अमहन मियाम पिजरे। मणिपुर अनौब लेंगाकनबगिदमक MLA खेमचानबु लेजिस्लेचर लुचिंग ओइना खनख्रे।
Model Manipur Unified Building Bylaws 2025 haiba hiramda brainstorming thokre. Kuki singna thangjing singbo maite khakki laifam amagum athingba kaya thamlak pahaibasi yek sarai lejariba forup sing yumfamda singnarak pani haina sapam chachadomanna phongdokre. Lunena Aksa Kaksing Kunauna KMSWC Kairakpo Amadi SWC Kairakna UCC Kaksing Momaiti Pikre. Imes wadam pijaba ngasi de matang sa losinjare meeting tabri bising bukurum jare.